Tarabasa Jengrongpi High Secondary School along Mukhya Mantri Newt Moina Scheme Afom Kiron Pangchengpo. Kedamtang ni Pai Kreni Vusika Cheklo Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma Kapangdakpon Assam along Riarlo Kido An Indeng Crazy Kacharli Aro Sumara Tumaphan Kedam Kevanglapen Kacharli Ahormu Kachinam Chiaphan Pura Bangso Mukhya Mantri Newt Moina Scheme Pangdakpon lo. Lason si Karbianglong termas konsir angkang mate Karbianglong angkang pik sitame Pinangan High Secondary School do lapen indeng crazy kacharli aro somara to maphan sitame bangso warsai kimi nang palelo sonsi pholoni constituency ka parlo Tarabasa Jengrongpi High Secondary School along sitame bangchok ke brapho lo charli aro somara to maphan bangso warsai kimi Karbianglong termas konsir Town and Country Planning iam kangbura killing arideng pen bangso Mukhya Mantri Newt Moina Scheme alo mate Afom Kiron Pangchengpon tanglo lason si kaprek ahawara long sitame bangso warsai keme pipon bomlo puta iam kangbora killing pen than pachinipon lapen bangso amaya long Karbianglong termas konsir iam kangbora killing lo charli asomara tumaphan pinang an non iprang an sose kacharli anat ke paprang dun chiaphan jumisen alam than pen student atumaphan ning pathetekang Lapen Jengrongpi High Secondary School Headmaster pen sitame Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma phan bangso scheme kideng pon thegapot ningaklong pen kachuro pajirpon Pholoni pen siwa be report TK News Hemanta Biswa Sarma sila thanagi do laso poisa use kamino ko school ki givan ka hai ke kitab silon ke research ke पूरे वर्षों से काम करना हो लाभ होता है नाले है साथी सरकार ने ये बहुत मात्रा अपने बारे में ठीक है दो एक दी ला सोना स्कीम के थे अपोर मेट्रो नासी ला सोना बोलते हैं कि कुछ होने नहीं नटे मोफी आता सोना करता तो भी नहीं बोलते ला सोना बोलते करता नहीं बेर ना लहाय स्कीम में अपना का हकों को डाले हकों के लहाय देंगे तार नोन के लिए ये साइड के लोग सारे बीजेपी सरकार को से होगा नोन का समय ना तुम्हारे होगा नहीं होगा तो तक नरजुम का पता पाते ना को लपे कचाली पता नोन बाटे परसेंटेज करना को बोले कार्डियक की लिस्ट थोड़ लोग चार लोग के सर आप उसे देखना अधे गुवाहाटी लोग और काबुल से अधिक लोग भी कार्यालयों को आए Higher Secondary alone, the Chief Minister Newt Moina Scheme as a check with online. One is also semakin surisi tangka long rally, hasil tangka kepalong rally from si non kerong lo. Masih laal sesuai semakin kepalangnya pan lapen bangke isi bangan lalu laal sesuai semakin pakai pan lapen ke thomang deh bangan lalu api apa laga bagian lalu ape government diluci government pensi mana bangke lalu from ke lalu pot acuh yang bangkat long wehmo lapen posa long lo orang ke alam pun ke dam ke lalu hai hingga itu kasih kasih from ke lalu. Kau kelas pen lo so from. Lagi higher secondary pen. Ini pasti harus anak kelasnya Jadi ini tundak Pulmi konsistensi longkoan na school fancy people di. Pulmi along ke sekolah longkap people tu. Higher secondary an ke. Mana kata karbon percentage All student. Only girls. HS first year boleh girls. Ada so doan ke longat tu. Wujud Moina. Non dapat si pangceng pun lah. आठ तारिखे आमार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ডাঙৰীয়া কথা বলা নিযুত মইনা স্কিম যিটো লঞ্চ কৰিছে তাত আমাৰ জেংৰবি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট আছে টোটেল 68 ষ্টুডেণ্ট সেই 68 ষ্টুডেণ্টে মাহিলী 1000 টকাকৈ পাব টোটেল 10 মাহ পাব 1000 টকা আৰু সেই financial benefit especially for our girls students benefit is
আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিছে। কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰ আপোনাৰ এই আঁচনি? এইটো আঁচনি বহুত ভাল লাগিছে, যিহেতুকে আমাৰ স্কুলত বহুতো দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা মানে ভাল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে। তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহি মানে আমাৰ স্কুলত উপস্থিত হৈ শিক্ষাদান কৰি আছে। সেইটো শিক্ষাদান তেওঁলোকৰ যিটো আজি এইটো যিটো ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ যিটো পাব, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা পাব। তাৰ কাৰণে মই আমাৰ এই গভৰ্ণমেণ্ট তথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan Head Branch Atumpen Pherang Kiamai Kipa Tangte Kupia Potsi Kipanang Kokma Alam The Angton Pen Artwik Sinang Chuke Hola Pen Philip Tiso Report TK News Si media ek tumphana ke ropilo pini earning ang sang por tong sekot pen ili tum labang so pherang kiamai ke phanang kok alam the ke lahen lo je ke dam tang tarik trok arni nili tum PGR VGR po men pen karbia kachi song la pen karbia mithanga khaya phan kachi rai po men pen nili tum labang so kachi song long dun lo bonta nili tum ke dam un na hot ke nili tum ki cheng pen ada pen ha anarlo an sita nili tum thanga ki sungave la pen to war suding sita nili tum thangta goben bostu matai ne dukandaro bozar kadok ka belong sita nili tum ki thangta pasung pon pe ki dam un ho sita me haladak mithang hemtun mithang Karbi Anglong District Council puke lake kadok ka ve juka karbita ili tum karbi an ke chichini lo mithang hemtun lo haladak ki pale dam je hoda bang nili tum phan pia the ko pia ja pensin nili tum phanang padam long le derma la bang nili tum ning duk pik lo ta se hala bang so ke dam ji un hot nili tum phanang padam long le nili tum phanang pateng kheng pen ajo nili tum nim sopi mar matang ke karbi nim sopi mar tum ke penang anareng solo ikatum ta chekle mar tum ta penang anareng solo to hereng ki song bong setame do ta hai po kopinia ke chok che do le pudang te oi phe setame hala soarlo a police tum do kok soarlo tum phan ke rai dunjia tum do kok setame soarlo phan ke kai bong anta pipe elang tum ke aryang seng se nang chi yukon wirwarsi bang ke lapunang ju yun chot setame sopin so police to soarlo phan ke theng a jamborong hearing sek dak a peri tapung second dak labang nili tum ning duk piklo kipot mali putang te nili tum bangke isi ke ning je thelo je ke dam tang non het jong nili tum aphan DC sitame so Karbi Anglong DC sitame sorlo se nili tum pani pilo labang nili tum ko an ningarong ko an nili tum kache hok mithang sorlo phani raidun po pupen nili tum ko an nelang phan man peng pen nili tum che hok piklo sitame pipo sipini nili tum la so akisung phonang kok mangke laki nili tum chining tung du alang ni tum sorlo phan ke DC pulote isi jakong gi the banglo inut jakong gi the bang po sorlo tom phan nili tum phanang parai dun un sitame sopin so police tum bang si sorlo phan ke the alang tim hala SP bang anta ko ane blank fire ke up lake SP masi thur plut pen sin nili tum thek long lor lo me ka hiniang den lo thek long lo blank fire ke pa up pini alang le tum bang si nili tum phanang ka teng kheng pini chainang jon tu jon warasong si nili tum phanang ki vi labang ini litum ning duk pik mithanga rong mithanga rit mithanga hem long si mithanga tuma a vi ke bunang imek ke donang ireng ke sonang la ini litum ning duk pik la posi prabjin pen la non ki do bom ISP matang ke la non government ki cari bom la so ki do police ki tot prong an ke prabjin pen labang so adim la pen litum Karbi Anglong pen warvek nangji adim terek vek nangji pusi nilitum Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee pen ke nilitum ke chuning ripar pik lo la pen nilitum ke so dak pen labang so puthak ke nilitum othip po la si non ke dam tang nilitum ki sung nang ko alo ne bang ke la ke nilitum akai long ke teng nion elo athe so pin so to phan ke so pin so tum ke sorlo phan ke the sorlo police do kok tan nilitum phan so pin so tum sina patheng la ko nat aron ma la ko pien en alja kong ma nilitum hala dak ke dam ke nilitum ke ko pilo kuno pak chinjor thang ta ve nilitum ke long ke do ke la memorandum ma loi pak ve nilitum mi thang a hem matang te Karbi hem tun lola dake Karbi tum kicho ki dam nangji kacho hang pendang lok pir the sitami isi ningi the hem tun long ki dam ki palle ji hot phan ke nili tum phan la memorandum e loi pak vet anda nili tum phan nang palle long le se a get pen nang theng ke lo na bang nili tum ning dik pik lo SP ame thang ma sila ko an hele amu ko pangja kulote nili tum ko an ning dik dolang
kasi non kasi net kasi nilo prabjin pen labang so non ke do bom ISP non ke do bom polis an ke la bakal biang long kang pen terek bek nanji kasi nilo tumahin pen kasi nilo kapit la bangke karbiang long atok ano ke do akar bi matang din nili tum pini ka chisong suarlo det pukalilo lake ili tum karbi po vi ke do tum karbi po tum an ke ili tum ke labang so ka chisong mit hang long ri long nang ji lapen mit hang dim ke do long nang ji po bangke lake nili tum la suarlo song tum ke arni ke ong tik pen ta nili tum ke momentu ni sitami la so ka chisong bang eteng ni nilo nili tum ke phi ke chiru ji kalilo lapen ka do ka ve karbiang long arat karbia vi ke do tum ana bangela so ka chisong pan ke teng ni nang nilo aprang bang nang po arjap nang po pusin nili tum hin bang e pudam ji Nanti la party sila so kecil song hut kong dong tu mareng huso lo kong dong atau api ari cing sek nang lo asender kong kang botun tu pik lo tang la so long si ama pian wang lo si karbiang long autonomous council ASIM kopi lo bang so amai long kecil cak kono bang so len tathan pun ni ma la ke alang li wang ke wang lo wang sita me la dak wang pen kopi si tuliram rong hang murdabat umur sing tu tiso murdabat umur sing tiso go back tuliram rong hang go back puku pisin nang tum ni phanang pulo ni tum ta karbi ke ni ta karbi ke pulo alang li phale pu pe boden li tum ko mahsi pu po alang li sinang ka ciri ke karbi ang long cari cari tek pu alang li nang cari lo ke apo sin li tum ta ningi the ko an pe ni ning the lo ning rong lo alang li nang cari lo ni ili tum si ke papat mati alang li phan sita me piniar lenge the CM nang mam det pu sita me karbiang long rat si alang phan CM pa man lo nili tum ta ning thelo alang li phan le pu pe alang li phan le pu dam de pu te alang li ke claim ye bang claim kleder posila ke nili tum ke pu nang kok lo omor sing ti so go back tuliram rong hang go back pu ta nili tum ke hang nang kok lo alang li hala dak ke wang hoda bang ke ni phan la pu nang pu dek posi alang bang ka ning ki thi lalo eviction alam the ko pc thani kang lo la eviction alam the ke than de kang bang ni ke mantun ne penda ni ke claim vek ji claim po pusi pu bo pon velo ni ke ani ong benda claim clip ni ke tuliram rong hang ni ke pulong lipin la ni ke claim vek gi pusi pu ko angke claim vek gi pusta me chun che de posi karbiang long rat ke ning sonang kok lo ining oi nang kok lo ako patam dam nang kok lo a hem phu phale patam dam de te ko mathasi patam dam lang ma la posi pu nang kok lo ni li tum bang ke la ke nili tum kipu kang tunga bang ke CM ke adak bang plut pen sini ke la teacher sa ta pilong le nili tum ke nili ke theng non chok non ap non puta nili ke pulong le আমি 6 তাৰিখে ডিফু মিটিং গৈছিলো আমাৰ ওমেন জাস্টি বোকাজান ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰু আমাক ডিফুত ইমান গণ্ডগোল কৰিলে আৰু ইমান হুলস্থুল হৈছে আৰু আমাক ইমান অপমান কৰিছে আৰু আমি ভবা নাছিলো আমাক ইমান অপমান কৰিব বুলি কৈ পেলাই তথাপিও আমাক এনেকা অপমান কৰিব নালাগিছিলে কেলে মানে তাত লেডিজ পুলিচ আছে আৰু ইমান লেডিজ পুলিচ থাকোতেও এটা হাতত লাখতি নাই এটা কাৰো হাতত এটা লাখতি নাই আৰু তথাপিও আমাক ইমানে অপমান কৰিছে কিন্তু আমাক এনেকা অপমান কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কিবা আমাৰ এম নাই নেকি বা CM নাই নেকি আমাক এনেকুৱা কৰিব নালাগে আৰু কিহৰ কাৰণে আমাক এনেকুৱা কৰিছে আমিতো ইমান মন দুখ লাগিছে আৰু আমি ইমান মহিলা কমিটিবিলাক আমি গৈছো আৰু আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে এনেকুৱা আমাক কৰিব নালাগিছিলে কিবা কেলে আমাক এনেকুৱা কৰিছে কি কাৰণে কৰিছে এনেকুৱা আমি এইটো বুজা নাই কিন্তু আমাক যি আন্দোলন কাৰণে আমি 6 তাৰিখে মিটিঙত গৈছিলো আৰু তথাপিও আমাক মানুহৰ দৰে তেবিলাকে আমাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমি নাজানো কিন্তু আমাক কিন্তু এইটো উত্তৰ দিব লাগিব আৰু আমাক ক'ব লাগিব মই ইমানতে এই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো Nangli hem jirpo kacetong pen an chorapet a program do ikma. Nangli hem adamasar do ikma. Nangli hem birthday mati usumar amang ketek arani katalon do ikma. Nangli hem along armu apai bangphi kacetong do ik open an kichu I langijun iji ason disposer plate lapen disposer glass nang ikjima. Jongsi disposer plate lapen disposer glass kinang sot lapen nang ikji pulote. Hitia long pen anam kijung gumet mate hem along kasemar pon disposer plate lapen disposer glass joy kepen nangli door plupan long ikji lapen dipu arong supi ang kang pulote cash and delivery
mate home delivery nangli long ikji lapen disposal plate disposal glass setame nangli ning kehang a design setame nangli long ikji ka humri nang jiatim lake dipu kita asram nearby Kalian Asram Baisong Boys Hostel. Contact number 70029588892 lapen 8761821782 along Humri Igno. Kardom kami solang doara betul. Ahok lo nili tu hem disposal plate aputhak ini nali tum han nili na pachini ikpo nili tum hem la plate amukha bang ke photrok quality do ik higher quality to lower quality to ik kasi nangli tum convenience pen kopi manangli tum chongwai ik meji lapen glass ball la mukha lahan ke thong ik phan lapen la momo penine dukan kulat chupi tum hanta la momo penine phan water plate mukha ta do ik lapen glass ta ke thom clear quality do ik ni thi long pen nili tum long ke anam ke jum pen se long ik ise program long nili tum suripot rock an pidun ikji an pidun un lapen ako anang litum jong se mane design na mukha jong se amethang bini choice do pulote anang litum a design na mukha nili tum han WhatsApp long nang pi ik me lapen la so teng kan nili tum print ikji order ik pipo ang ke print tum long ke la paper disposal se long ikji non lom hala narikol a op ason nang nak tang klong klang hala bangge nili tum ke la sobang nili tum ke non amat nili tum hen ke nili tum ke bonai ik heden la jong se nang litum ne disposal order ikji pulote nili contact number 70029588892 long nang contact itame ba WhatsApp messaging nang kori itame ba samples nang ji pulote WhatsApp long nang hang itame nili through WhatsApp nang litum kan sample sa mukha nang paklang ikji disposal nili tum hem address ke ita ashram near Waisong Boys Hostel. Tum Gita Asrama kung igam matlum. Nang litum jong se disposal nang igzi pulote nilitum hem wholesale rate pensi pit bob. Nang litum jong se nang igzi pulote pine birthday punon biya chupa chokji punon ba ajada program se tame nang litum pan 5-6,000 disposal ke nilitum nang padot pun thegi.